Ye bunge ya Bobasi kubatkana amone bikore by'ubusari bya biru bikonekigwa anemono asensemeli ya maji mazuri bunge ya Bobasi county ya Kisii litko lya lero nige barasa nyakabage kurangiligwa abuase abasaye baburi gukwane kingangu kibariko keania obutumekibwa amaryogo yogotindia egento kirere obusari ya kunyakabage komentekana asenseme yumna tukomanyigwa no mulikito Dan Mzungu Ega yobosari komentekana se wodiega ya pa central nemono asesa procation ya maji mazuri igolitko lya lero mosinia chief aserieta cheni yopesha anyara kurangiria ebarasa ya nyara gukwanira obosari obu ekara matukabwa ngo igobisia ya nyare kubunwa ase chintunda ibere kama sababu n'abantu abanene baibya bumba kiye tiko igwana ande bakire lyakabere ko buna bono niyo togotebanga kinyasore kirase kenyoro amarwa ebintu ebinge binyare gusire kyagara abantu nabibako rengereria bakikoiba iko bakagente ngobisi yeri n'ikibase kire imbe bakikoibera umugambi ndere bisuri ubombe tuwaribu tufuatilie mama cheni tuende na yeye na assistant chifu wetu tuharibu bombe kutoka vijiji vyetu, tuharibu waisi waliifa kuku waliifa kila kitu. Sasa ninasema ya kwamba kwa hayo yote okwana chinga kichecho ni gomo gambio iga nene mono anyara gogikeria abantu bari bagasi ni kotwara okobako gotambe kuru assess application yiga ekarwa iga menta goteba nire wiya abara ikero barobisi gochego sikwane mono kuru asenseme yiga asengencho nigo yarokanira basaya matukabwa ngo iga nigo bagasi ni goeswana ni gochia sobosaria nabo kogendera gotwara okobako gotambe ekarwa iga menta kobatebia nire wiya gochego tiga nabo gonchokera ringana ria monene nyasaye rinda abande banyare toriwa lakini nane ntakateba iga nturuko kumoya so kore emirimo ngokora tore onya nigoro ya maru bona rito kubwata mono onya nigoro yoboche amangana ya fieta na keregento bona rito gokora amatemu na koera buna sub county commander ateba etogweta chipatroli botukuno mugaso tari korara ekiegera etata konyorosa ebinyoro byaitu bibebiya egere no na abana baitu bachokora matemu mbanya kurangaranga chinjera etoke ng'abana abu bairanire ase chinka baberi rororo bakora emirimo erieganeire naende buna nakwana kemuranje kora chistau meeting chinga chain kwana na abana bainu konya buna bari chisukuru na bari muganarete bono barente nkamo batebi ngaki ekena kia beberi totagete nekento getageti egere tobeka abana baitu naende asa mako yo monene egento kende Karwa igo mo sub county commissioner Onyamache boigo nera irari bagaria gukwanira boigo bosari obwaga ndere komentekana asenseme yiga karwa iga menta gotebanire buya amarugo chigosira kurwa sorogongoro iga ekiagira nigo boiga amarugo arokane komenta asichinsemo ao ayu akoira nyonya no bosari kogendera komentekana siku hizi pombe si ile ya zamani wase walikuwa wanakunywa pombe ile ya kienyeji ilikuwa pombe ambaye wase walikuwa wanakunywa pombe ambayo ilikuwa na utaratibu na haikuwa pombe ya kuumiza mwili na afya. Lakini pombe ya siku hizi kuna hii vijana generation ya siku hizi wanaunda pombe ile haramu na wanaunda pombe mbaya ambayo wanaweka ma chemicals yenye inakuwa na inaenda kudhuru afya ya vijana wetu. Kama ukiona saa hizi kwa society yetu unakuta vijana wengi hawaoi. So na tunafuatilia tunaona hiyo ni kama kwa sababu ya hii pombe haramu ambayo imewekwa a lot of chemicals na vijana wetu wanakunywa iko cheap na wanakunywa jomo ngina anamfuatilia kuona kijana yake kama ako na afya. Kijana alikuwa anakocholea huko kama mita 5. Lakini siku hizi kwa sababu hii pombe imeharibu afya na usasi ya vijana unakuta kijana anajikocholea. Makojo inafuata kwa longi ikitaramuka chini. Hawana ile nguvu ya boiga bamenya baiga bechinseme chiga banyara kumusaba omuheshimiwa Innocent Obiri gochego yaswana ni boigo kobaroseria etaracha ya Nyamache esengencho bono ne kakimia kebere bono etaracha iga ya Nyamache etanya gokora gasi egento ke gasi ne kore maria obosombi korwa sorogongoro iga etaracha ya Nyamache ya gusalirie rieta tima itusogocha gochakira kuruguse nkonaki kurirosia etaracha iri ya Nyamache ekonye to muntu Kisii county bona lero tukoraramika kwa niaba ya Kisii county yonse nki bona tali mubasi okora gento ki ukoraramika idaracha ya Nyamache umu machoge ka rwali no akore tunyamache rwali no akore tunyamache moja liobekwa bona gese idaracha iri yasaregete ba machoge mbana gutacha Nyamache bagira ngomba na gutacha Nyamache in fact umusiko viri to base ko bangakera mubasi akoreranga nibiriro bya babasi ora ombi bona kuripotire ketaseni kiage tembe kuruiga assess application iga ya maji mazuri yugo toka imeye wadi ya pa central imeye bunge ya Bobasi elietaria ne igongoro kwa Dan Mzungu.